Start. Good evening, student. Hello, class 5 student. Hope you enjoy this video. Okay. Ole, zadin hian middle school in nito middle school in nito chuan heng number ta hi enge omzia ti insia dangai ni. Heng number ta enge omzia din sia dangaya ami zo tong chuan 1 anh tiếng em số phanh gắn xeo trên thì các anh chia thằng ai nè ba som za sang xieng nuôi mặc ta đôi bebel setak bebel chia tu le ding on kan ti kha anh mấy à chú sắp trong ngã in chia thằng ai nè class 5 student in nito middle section in nito nè 1 2 1 anh mấy kan chia 10 chú 10 kan na chia 100 po 100 ti kan na chia sang khat po asap trong chuan 1000 ti kan na chia ni chuan lai chang hian kan bu chan mai thei hei he sing khat kan ti kha ni chu 10000 ti na ni chuan hei he pa som za sang sing nuai khat chu lek ti na ni chuan hei he ba som za sang sing nuôi mặc ta đuôi chú asap trong chuan million thì na ni chuan nuôi lại hi nuôi biểu hiệnกันsao yang billion ba som za sang sing nuôi mặc ta đuôi veibel chia veibel setlak kluk le ding on mi zawin kan ti kha billion tin ta ni kha jong kha ni soi fi ale tu dang om chung lova hei hi in copy nga in by hat hal bokonga car le Friday ya kanin zo tang mi hi go by hat tu ani chu ole chuan hello class 5 student, we are going to lesson 4 fraction chu primary section a chuan kan la shelo nei thei ani fraction chu ami zo tong tak chuan fraction kan ti hi them soina ani them chu kan chem kut tin kan kata kami kan kat thak ka them pakhat chu ani mai ni tuna diagram này kan soi filam pizza kan chem pizza chu chang chi khat ani abial ani chu pizza chu mi pasukin ei don ta ni mi pasukin ei don chuan mun juka in kat ta ni hi knife in kat na kha ani ta ni chuan mun juka in kat ta chuan mun khat kha enjanan mun khat kha lo set tai la ti dung tai la mun ni lo set mun hi khalo ti dum ta ila chuan aum zia chu mun hi kan ti dum chuan a mathematical term chuan ti hian kan da thei ta ni avai hian engzat nge ti kan che tangai khat ni thum li nga ru mun juga kan kat ta ni mun juga kan kat chuan atnoya kan da nga hi denominator le numerator ti na ni hei class danga denominator le numerator omjeng na soi nga tuna chuan kan na soi lawang avai hian pajuka kan kat tina ni chu 6 hnuai kan danga chuan kan set bi ka kha engzat nge khat ni set chu kan ti duma kha engzat nge pani he pizza hi a fraction chuan 2/6 tina ni pakhat soi leng omjia fraction omjia kan soi leng balloon kan siang balloon panga inaya balloon panga inay dani balloon panga inaya chuan balloon patni kha balloon pathum kha adum balloon pathum kha adum ani bik ta ni balloon pathum kha adum ani bika
chuan hei hi mathematical term chuan kan da fraction a kan da don chuan balloon kheng zat moi nei hetai jiang o balloon nei zat kheng zat mo pakhat pahnih pathum pari panga balloon panga ina ya chu balloon panga nei chu a hnuai easy kang chiang em avai kha a hnuai easy kang chuan engzat moi shape b kha aduma kha pathum tiro pathum ina nia chuan a mathematical term fraction a chuan hei hi 3/5 a fraction chuan 3/5 tina ni kha class 5 lesson 4 a fraction omzia chuan ni a next video a chaw dan te LCM lak dan te a chaw dan zong te kha kan ti ang khati zong khan hi sela kan homework ama sa zo ka mi kha i pass om za sang sing noi kan ti kha ino bai hat ngai don dia kan shemang bai hat lau chu le to ka ole multiplicative ti chu a omzia chu kun ti kha ani ma ya chuan inverse si chu ami zo tong chuan let ling soina ni until nan 2 le 5 ni ta se inverse le chuan let ling a kan da don chuan 5 pa chunga chhonga 2 hnuaia hei hi a inverse tak chu ni multiplicative inverse chu puntir let ling kami let ling soina kha ani mai ni o chuna question number 3 problem a kan du tan o paper man dan tu kan soi to a khatiang chi khan paper man tu ani question number 3 a na 4 om ta 4 om zia chu 4 hnuaia hian solution 4 ani chuan 4 hnuaia hian 1 om ang hian tu o pakhat hun li chu pali tina nia en ang reng 4/1 ti le 1 hi hnuaia engma om lo chuan 1 om ang tiang ei tu nia tian ni chuan 4/1 chu multiplicative inverse kan da don chuan 4/1 hi multiplicative inverse kan da don chuan puntir let ling kan ti ro 1/4 ka answer maya chuan bina ka chok liang bina chuan 1/5 question aron da ro 1/5 kan chaw don chuan 1/5 chu a multiplicative inverse kan da don chuan a let ling zong in ani chu 5/1 nani aka answer ani maya chuan heta c na le d na khain anga c na le d na number hi kan na shangai lo mi thaya 2 3/7 ni ta ni mi hi kan siam pumanga ya siam pum tu chuan formula kan manga ya formula ka siam chok kan manga ei hi in copy ang box in siam anga hemi siam pum tu chuan a hnuai enge hnuai 7 ero 7 puntir na alai hi lai chu ni a plus achung chu 3 chuan divided by a hnuai divided by isinang o a hnuai chu engmo 7 puntir na alai chu engmo 2 bet na achung chu engmo 3 a hnuai chu engmo 7 tani ero chumi chu kan siam pum don chuan puntir na ero puntir na chu pasari mun ni chu som pali ani a 3 chu angai kan copy thang chuan 7 pawng an copy thang chiang em pasari le pahni kan puntir ra som pali ni awak chu angai kan copy vek next a som pali a pathum bel he ta chaw to na kan thiam chi a khan som pali pathum bel chu som pasari kan ro som pali a pathum bel chu som pasari divided by 7 so question kan tikai ni multiplicative inverse of media som pasari by 7 so multiplicative inverse kan da chuan a hnuai chunga chunga answer mai oh chuan aba kha question number 3 kha kan chaw lo ho ka homework vek
One question number 5 phi kan chok lenga kan bu tau kang chuan chok choi ko om zi om lem la ba lenga lu chuang la ba apoi mo mo ni chap ta la poi mo lai lai chi kan chok kang oh question number 5 fill in the correct number in the following box heng number box yok te hi tikhat ro ati a question number 5a na 3/8 equal to box divided by 32 heng tikhat tu chuan risk kan la ngai ani 3/8 into kan tianga box kan siamanga divided by 32 je kan shem yang hen ti vector question number 5 zong kha thum hi chu project mun ang sat nge project mun khat project mun ni project mun thum project mun khat paper mun hi so project mun thum som hi pali project mun bi som thum pa hi thum hi oh if na chuan nge 2/5 equal to 16 divided by box. Tani. So dan to kasuya hemi te pati ma hian untia na le box ruak kan da angaya chuan he lai mi ka chu angai kum copy ya tiro som pasuk se pati huna veng zat nge pati hun nga chu so pati mun riat so paru jengro pati mun riat so paru kita paru tom jenta paru tom nge hai panga mun riat so di aka answer question number 5 khat ram homework le vek kantinga chuan hemi zo hian numerator le denominator class 4 in zero to kha masoi non lenga in chupang oh ino by hatang numerator chu achung soina achung soina denominator chu atnuai soina ani example copy yang chu hi 7/16 ta se plus 4 and shit vector ka again numerator to 7 is numerator 16 is denominator ikan yung class kan dito ka nga homework ka yun kaya nga tungka chungin video clip may khate mo voice ni mo siya kan tum lenga lesson 4 apoy mo lai chu kan tu chok zawang ikan lesson 4 so kan tumang tungka chungin thank you